зан модар ҳамчун пояи асосии ҷомеа дар рушди тамоми соҳаҳои ҳаётии кишвар аз ҷумла илм, маъриф, фарҳанг, иқтисод нақши бениҳоят бузург дорад. дар тӯли таърих нақши онҳо аз модар парастор будан то роҳбари сиёсӣ ва муҳаққиқи илмӣ густариш ёфтааст. дар замони соҳиб истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон мақому манзалати ин қишри ҷомеа ва нақши онҳо дар эъмори давлати муосир ва рушди ҷомеа воқеан ҳам боло рафтааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни паёми хеш ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа намуданд, ки имрӯз дар кишвар 73% кормандони соҳаи маориф ва 37% олимонро бонувону занон ташкил медиҳанд. имрӯз бонувони зиёде дар соҳаҳои илм ва таҳқиқот фаъолона саҳм мегузоранд, кашфиёт мекунанд ва барои пешрафти ҷомеа талош меварзанд. дар институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон бонувон дар рушди илм, дар корҳои илмӣ таҳқиқотӣ, дар нашри монография ва мақолаҳои илмӣ бисёр саҳми назаррас доранд. аз ҷумла дар соли 2024 аз ҳисоби бонувон як нафар номзади илмҳои филология, xodimi пешбари илмии шӯъбаи Аврупо Мадимар Гулҳаё тавонист ки дар маҷаллаи пойгоҳи Scopus мақолаи илмиашро ба нашр расонад ва ҳамзамон як монография низ вобаста ба корҳои илми таҳқиқотиаш дар вобаста ба муаррифии дастовардҳои даврони истиқлол дар арсаи байналмилалӣ ба ҳамин маъно як монография ба нашр расонид. аз ҷумла доктори илмҳои таърих профессор Воҳиду Васанавар Бонду ки доиман дар самти нашри мақолаҳои илмӣ ҳам дар дохил ҳам дар хориҷи кишвар саъю талош доранд ба таври пайваста вобаста ба самти аврупошиносӣ таълифот доранд ва аз ҷумла дигар бонувон дар ин институт кору фаъолият мекунанд бисёр фаъолияти назарраси илмӣ таҳқиқотӣ доранд. бо дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қабули як қатор қонунҳо аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи кафолатҳои давлатӣ баробарҳуқуқии занону мардон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо, нақши занон дар илм таҳким ёфта, дар натиҷаи ин дастгириҳо сафи занони олим дар ҷумҳурӣ зиёд гардида, онҳо ба дастовардҳои назарраси илмӣ ноил гардидаанд. ما از این دستگیری‌های همیشه پیشوای ملت خرسند هستیم و همیشه استقبال میکنیم و همیشه احساس میکنیم که در هر لحظه در هر زمانی که ما به مشکلات تحقیقاتی یا که یگان مشکلاتی که در ساحه علم میتوانند بانوان دچار شوند، دستگیری‌های همیشگی هم رهبریت اکادمی علم‌های ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان و هم دستگیری‌های حکومت کشور احساس کرده می‌شود. саҳми занон дар илм ва таҳқиқот ниҳоят муҳим аст. воқеан бонувон бо ақлу заковат ва иродаи қавии худ тавонистанд дар рушди ҷомеа нақши назаррас гузоранд. аммо илова бар илм, маърифат ва тарбияи насли оянда низ аҳамияти калон дорад. маҳз омӯзгорон ки ҳамчун роҳнамои зеҳн ва дилҳои ҷавон хизмат мекунанд, дар ташаккули шахсият ва ҷаҳонбинии насли нав нақши калидӣ доранд. занон ин яке аз он қишри муҳими ҷомеа мебошад ки дар тарбияи дурусти насли наврас ҷавонон нақши муассир доранд. онҳо имкон доранд то ҷомеаро ба як ояндаи дурахшон роҳнамо бошанд. имрӯз беш аз 73% кормандони соҳаи маориф ва илмро дар кишвар занон ташкил медиҳанд. дар замони соҳибистиқлолӣ 280 000 нафар духтарон дар мактабҳои таҳсилоти олӣ таҳсил намуда соҳиб маълумот гардиданд. дар зарфи 28 соли мавҷудияти квотаи президентӣ дар ҷумҳурӣ 11600 нафар ҷавондухтарон ба тариқи квотаи президентӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ таҳсил намуда соҳиб маълумот гардиданд ва ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки воқеан ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон занонро дар баробари мардон яке аз ҷузъи муҳими ҷомеа маҳсуб дониста ва нақши онҳоро дар пешрафти соҳаи илм муассир медонад ва бо ин омил сайю талош менамояд то нақши занон дар ин соҳаи калидии кишвар ба чашм намоён бошад.
نقش آموزگاران در رشد و تربیت نسل آینده نهایت بزرگ است. آموزگار نه تنها دانش می‌آموزد بلکه محبت به علم، اخلاق نیک و معرفت را نیز به شاگردان تقدیم می‌کند. امروز در جامعه ما بانوان زیادی هستند که با مهنت صادقانه و دانش عمیق خود در ساحه معارف و تربیت سهم کلان می‌گذارند. امروز در حدود کشور شرایط فراهم آورده شده است تا دخترها توانند هم در داخل و هم در خارج کشور تحصیل علم نموده باشند. در سالهای صاحب استقلالی تا به امروز 35,000 جوان دختران تاجیک در مؤسسه‌های تحصیلات عالی خارج کشور تحصیل نموده صاحب معلومات گردیدند. یعنی این گواهی از آن می‌دهد که البته نه تنها دختران شرایطی یا خود امکانات تحصیل در داخل بلکه در خارج کشور نیز دارند و همین تحصیلات و از خود نمودن علم‌های مختلف برای زنان شرایط فراهم آورده است تا آنها در کارهای علمی تحقیقاتی نیز فعالانه اشتراک نمایند و نمونه این نتیجه کار تحقیقاتی زنان در آن مشاهده کرده می شود که در چند روز اخیر در یک از نمایش‌های بین‌المللی که در دولت قطر برگزار گردید از حدود امروزه تاجیکستان از جمله زنان با گرفتن مدال طلا مشرف گردیدند. یعنی با اختراعات و کشفیاتی که آنها کردند توانستند تا علم تاجیک را در سطح بین‌المللی معرفی نمایند و این خود شهادت از آن می‌دهد که زنان در برابر مردان در پیشرفت علم، تحقیقات و ساحه معارف کشور نقش مؤثر دارند. موفقیت نتیجه مهنت، اراده قوی و صداقت به هدف است. هر یک شخص موفق روحی پر از تلاش و زحمت را پس سر می کند تا به قله‌های بلند کسبی برسد. در جامعه ما آموزگاران زیادی هستند که با زحمت خود نه تنها به دانشجویان بلکه به تمام ساحه معارف و علم تأثیر مثبت می رسانند. تحقیقات من اساس از روی پداگوگیک عمومی نیکی رویه پداگوگیک اتنیکی و خلقی است. من تحقیقات رو در همین سمت آغاز کردم. چرا که وقتی که با موضوع علمی من رو آوردم اول اندیشه کردم که باید چنون یک موضوع رو انتخاب کنیم که باید اکتوالی باشد. بعد سال 1999 وقتی که مقام زن در جامعه بلند برداشته شد من در همینجا در اندیشه افتادم، دیده برآمدم که کنی اوید به همین تربیه دختران در پداگوگیک اتنیکی که آن عرف و عادت‌هایی که از ما از گذشتگان باقی ماند امروز در تربیه چگونه چی در اوله چی در مدرسه استفاده میبرم. بعد از همونجا من موضوع خودم رو اوید به تربیه دختران در پداگوگیک خلقی انتخاب نمودم. سمتی تحقیقات من هم دایر و همین چیست. خصوصیت‌های پداگوگی استفاده عنصرهای اتنوپداگوگیک عرف و عادت‌ها و عنعنه‌ها در تربیه اخلاقی دختران نورس در عائله‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان. در حقیقت هم مادران در جامعه نقش بی‌بها دارند. مادران نه تنها نخستین مربیان فرزندان بلکه محورهای عائله و جامعه نیز میباشند. چگونه محیط روانی که مادر فراهم می‌آورد به تربیت کودکان همان خیل تاثیر می‌رساند. اگر ما با مسئله تعلیم و تربیت فرزند از جهت روانی نظر کنیم، امروز باید زن تاجیک صاحب معلومات باشد. امروز باید مادر تاجیک با سواد باشد و امروز آن مسئولیت هایی که در برابر آن یعنی در تمام ساحه‌های اجتماعی خلق کار کردن در برابر این یک مسئولیت بزرگی به دوش دارد. این تعلیم و تربیت فرزند می باشد. اگر ما با مسئله تعلیم و تربیت فرزند نگاه کنیم، اگر مادر خودش خود آگاه و خودشناس نباشد، خودش صاحب معلومات و صاحب معرفت نباشد، خودش آمادگی پوره به حیات زندگی و مسئولیت هایی که میباید حیات زندگی در دوش او میگذارد یعنی آماده نباشد، چگونه میتواند یک نسل سالم و خود آگاه و خودشناس را به جمعیت امروزه ما تربیت کرده پیشنهاد نماید؟
рушди равонии кӯдак як ҷараёни хеле муҳимеро ташкил медиҳад ки модар дар он нақши ҳалкунанда дорад. модарон метавонанд бо заҳматҳои худ ба рушди равонии фарзандон таъсири мусбат расонанд. то синни 7-8 солагӣ зиёда аз 80-90% тамоми хислату рафторҳои ахлоқию мадании кӯдак дар оила шакл мегирад. агар мо хоҳем ки аз диди мо як насли хуб, як фарзанди ҳамаҷиҳата ташаккул ёфта, ҳамаҷиҳата яъне тарбияи дуруст гирад, пеш аз ҳама мо бояд дар оила яъне муносибати дуруст ба фарзанд кунем, чунки яъне одоб, ахлоқ, рафтор, муносибат, муошират, тамоми бархурди мо ки дар оила чӣ гуна муносибат мекунем, ҳама ин дар замини кӯдак нақшпазир мешавад ва беҳтарин усули тарбия ба фарзанд ин идеали намунавӣ барои фарзанд будани худи волидайн ҳаст. имрӯз мо бори дигар дарк кардем ки зан, махсусан модар, на танҳо такягоҳи оила, балки нерӯи пешбарандаи ҷомеа аст. онҳо ҳамчун омӯзгорон, муҳаққиқон ва донишмандон бо меҳнати худ барои рушду пешрафти ҷомеа заҳмат мекашанд. ҳар як модаре ки фарзандашро ба роҳи илм ҳидоят мекунад, худ як устоди ҳақиқист. муҳити равоние ки модар фароҳам меорад, асоси рушду пешрафти кӯдак ва ояндаи ӯро муайян мекунад, яъне модар дар тарбияи насли нав ва шаклгирии шахсият модар нақши бориз дорад. модар бо меҳрубониву ҳикмати худ оиларо муттаҳид месозад, дар тарбияи шаҳрвандони масъулиятшинос саҳм мегузорад ва ҳамчун сутуни ҷомеа амал мекунад. ҳар як зан, хоҳ модари мушфиқ бошад, хоҳ хоҳари ғамхор, хоҳ бонуи муваффақ дар ҷомеа, ҳар яке аз онҳо ҳамчун фариштаи меҳр дар зиндагии мо нақши бебаҳо доранд.